man nawe ndayizi ibintu byo kwiga nyine wowe nayo misi kugenda bimbonye like narindi gutekereza niba nyine dushobora gukora nk'akazi k'ubumenyi batashye abantu bari serious abantu dushobora gukora na kimwe tugakora akantu k'akari vision kuri Google Meet urumva ko ibitekerezo ni inyamibwa ahubwo mani ikibazo ni amasaha mani gifite amasaha nyine tukareba nyine ukuntu byaranje amani nyine urumva abanyeshuri nyine tukadefaininga amasaha nyine tukareba cy'agasuzuguro bro yapfune mani cy'agasuzuguro mani. Bamwe muri twe basa naho icyo biyemeje ari ugukomeza ubuzima bwa bagenzi babo. Ni abasore ndetse n'inkumi b'intavugirwamo barakundana ndetse bagashyigikirana mu mafuti ndetse no kubangamira bagenzi babo. Iyo dangerous when you are outside of that circle bakubera inzozi. The high school lockers don't just hold the books, they hold secrets. Ubuzima bwacu ntibugizwe gusa n'amasomo y'ibinyabutabire, ubugenge ndetse n'indimi duhabwa na ba mwarimu bacu. We are like an assembly of people having different backgrounds. I shall squeeze it. You scared that that's going to happen. That was all. Hey, bro. Bro. Here is Ethan. Umusore utamenya icyo atekereza. Umusore uhora akina nyinshi. Ntiwamenya niba ari kuba inshuti yawe cyangwa ari kukunyuzura. That's Ethan. Very dangerous girl. Ntabwo wamenya ibyo atekereza. Bro, chill. Harugaye kubangamiye se man. Could you please mind your business man? Mind your business. Twebwe uko niko tubayeho. Ese ko umuntu yaba aragura mani ikibazo. Oya bro, nyine twebwe lifestyle yacu ni. Ukabona ibyo bintu se bitwika man. Oya twebwe gutwikana. Zamuka bro, zamuka. Muri Rumara High School turiga, but it's little like a small world, a book of mixed chapters, both motivating and the dirty ones. Hari byinshi biberamo bibi byuje kubangama, ariko kenshi bigasa nka entertainment ku babikora. Today's lesson we are going to talk about physics. Okay, physics is a branch of science. Okay, let's continue. Physics is a branch of science that deals with the study of matter, energy, and interaction. You can give an example of a virtual image, or as shown there, as you see, a virtual image is the image which is upright. Troubles through objects, can mean that right hand troubles through object and others. First of all, we have why things flow to the ground. Why things flow to the ground? We have what's called gravity. Who knows about gravity? Okay, next one. We have also or is self-focus. Let's all go on convex lens. Convex lens and this lens, which are also used in treating for long-sightedness and short-sightedness. And this lens mostly help in different forms of life and help in our daily life. You can say that it's very helpful, and you must learn more about this different medium where you can see. Okay, as we did in primary, in maybe like senior school with primary, sorry for that. In primary, we did these types of lens. As first of all, the first type of lens we deal with is concave lens and convex lens. Concave lens are lenses which bend both sides, meaning that they upon the other side, and form image which are upright, which are not bent, meaning that this image formed by convex lens are always virtual, always self-focus. Let's all go on convex lens. Convex lens and this lens, which are also used in treating for long-sightedness and short-sightedness. And this means what you do, you are not serious in this class. no excuse. No excuse.
muba muri muri chat abandi bari kwiga. Do you think no mpamvu muzana results ubu uko nuzagira get out of my class, get out of my class, I say get out of my class, please. Let's continue our subject. Get out of my class. Hello? Hello, Who's this? ameze bon. Yes. Abo si wowe uri kubimbwira urinde tubiziranye he? Izina ryanjye ntabwo ari ngombwa bro. Izina ryanjye ntabwo ari ngombwa ahubwo usabwa gukora ibyo nkubwiye ubona bwawe. Nakubajije urinde njye nawe tubiziranye he? Bro turi kumvikana man, ibyo ngiye kukubwira nutabikora ingaruka zireba urumva. Man, would you mind telling me who the hell you are cyangwa ntabwo uri bubikore? Reka nkubwire bro urumva, uba ugomba kunsanga hano muri flow ya kabiri urumva. Ibindi byose ugomba kubimenya uhageze kandi ntutinde kuko ibyakubaho nyuma nibyo uraza kuba bikurushaho. Turi kumvikana? Turimo turumvikana bro. Hey bro, bimeze bite se man? Kundi kubona wagira ufite story bro, bimeze bite? Bro, man, I don't have anything to say, man. What's wrong bro? Byagenze bite man? Ndabura siko mbona man sinzi ukuntu bimeze. Man, ndikumva ndi stress, man. Byagenze bite se man? Man, hari umuntu. Man, somebody has been threatening me, bro. Man, and I think he's like somebody that I've never had before. Bivuye ku kise man byagenze bite? Ndikuza mbwira ngo kamguze hano ngo nutaza ngo ntabwo uri bwishimire ibikubaho sinzi n'ikizina cye. Umuntu uramuzi se man? I don't know, man. I don't have. Okay, no, you know, man, wowe urabigenda. Just get there then nyine wumve ibyo akubwira. You have to yewe be careful. njye n'ikindi kibazo cyo kumenya ngo ninde ngo kumutinya cyangwa se anything else. Man, hari side yanjye ntajya nifuza kugaragaza sinjya nifuza kuba like stubborn. Bro, ariko nyine you know man, nyine wogereyo kubera ko nyine uwo muntu wasaga anafite amakuru yawe utanazi. Yeah, just be careful bro. Ariko nyine bro, yeah, you know, just get there, I'll be there for you, you know, everything. At least, man. ino mikino yose na disturbance guhera mu gitondo. Would you please tell me man, what the hell do you want? Ikintu ushatse kwicara hano nibyo byanzanye. Ntabwo ari Would you mind telling me what you want? man. wizamuka bro, wizamuka icara tuvuga. It doesn't matter bro. Just tell me what you want. Gabanya ububora bro. Icyo ushakira imikino yawe tuza tuvugana bro. Ngo tifactors. Nta mahitamo ufite bro. Ni utanga amahitamo. Nta mahitamo ufite cyane tuvuga. To give me choice bro. Uracyafite amahitamo? Uracyafite amahitamo? Then prove me wrong. Okay. Uraza kubibona bro, uraza kubibona. Nta mahitamo n'amacyo ufite, icara tuvugane. Ntabikubwiye. What tifactors? Iyo side zanjye zose urazizi bro. Iyo side zanjye zose urazizi. Okay, tell me the shit. Urukumva bro, ibi ushobora